Usephumela obala umculi kaMaskandi odume ngegama lakhe kuthiwa umnyovu ke lapha ke owaziwa kakhulu ngeDM elithi ke thatha lento ephumela obala ke ngokugula kumxene phansi okudala ukuthi ke engakwazi ke nanokukhipha iEP bokufanele ayikhiphe ke yomculo wakhe. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kusiqiniseko eSemedia abaqala ukusijoyina kuleli khasi ke ngicela wenze ubulungiswa ke baqandeze button ka subscribe ke baphinde ke ba like ke lama video ke esinenza la wona. Bafowethu ke umnyovu ke lapha ke insizwa ke edume kakhulu ke la ngeDM elithi ke thatha lento ke isiphumela obala ke ngokugula ke okumbambe phansi kumxinile ke lapha ke ubhalile ke nasekhasini lakhe kwa Facebook ke ejena ke lapha ke abalandeli ukuthi cha uyagula impela uthi ubambekile ke lapha ke uhluleka ke ngisho ukwenzani ke uthi ke akakwazi nana ukuthi ke akhiphe ke le EP bokumele ke iphume ke lapha ke uthi ke kodwa ke uma impilo ke iba ngcono ke uzobe ke eseyidedela ke lapha ke wasebhala ke ngezansi ke wathi ke kwangathi ke nemithi ke lapha ke yonyoko wathi siqale phansi ke iyasebenza ufaka nama emoji ke akhombisa ukuthi ke udabukile ke lapha ke masikhuluma ngomnyovu ke bafowethu ke sikhuluma ngaye ke insizwa idume kakhulu ke lapha ke enamadlela ndawonye ke naye ke umfezi emnyama ke lapha ke nabanye nje abaculi bakhona endimeni ke naye imfezi emnyama ke siyibhalile ikhasini layo ke lapha yathi ke engathi ke ungaba ngcono sikhulumbule futhi ke nebhovu lincane ke lapha ke uLosanda Khumalo ke naye ke ubhalile ke lapha ke wathi ke indoda ilwa esho ke kuyena ke umnyovu ke lapha ke bempha ke amazwi ke ukumqinisa njengoba ke sazi ukuthi ke ukhala ngokugula ke okumbambe phansi ke lapha ke ukukhala ngokuthi ke kumenza ngakwazi ngisho ukwenza lutho okuthintana ke nomculo noma nanempilo nje okufanele ayiphile. Asazi ke bafowethu makunje siyabazi ke abaculi abaningi ke ukuthi izinto ke bake bayifihle ke kuze zivele sezonakele kodwa ke lensizwa ke ikhombisa ukuqina ibe nesibindi njengoba ke ukwazi ukuthi iqonde ekhasini la yabhala ke yasho cha bafowethu ke akuhambi kahle mokanje ukugula ke kongibambe phansi kusho umnyovu ke owaziwa kakhulu ke khona la ku TikTok ephinda aziwa kakhulu ke endimeni ke kaMaskandi. Thina ke sisiqiniseko eSemedia ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo sikunike khona ke sithi ke cha selungo lwakho udaba ke mbuka semakhaya ke nawo ke ungasho ukuthi ke yini ke ifisela ke lensizwa ke ukuthi ke ishishile ulame njengoba ke abantu bayifisela ubuhle bafowethu ilezo.